Umjetnost strpljenja. Manifestacije se rađaju u tišini. U vremenu u kojem svi žele rezultate odmah, zaboravili smo na jednu od najvažnijih vještina – strpljenje. Ali strpljenje nije pasivnost. Ono je vjera u nevidljivo. To je tihi, ali moćni čin povjerenja. Da sve što si zamislio već postoji i da se upravo sada slaže u tvoju stvarnost, iako to još ne vidiš. Prvi korak. Shvati da se manifestacije ne dešavaju odmah. Kada posadiš sjeme, ne očekuješ da biljka nikne za jedan dan. Znaš da joj treba vrijeme, svjetlost, voda i mir. Tako je i s tvojim željama. One su sjeme koje si posadio u polju univerzuma. Svaka tvoja misao, emocija i namjera hrani to sjeme. Ali ako ga stalno kopaš da vidiš da li raste, prekidaš proces rasta. Strpljenje znači vjerovati da se sve dešava, čak i kad ti ne vidiš promjenu. Drugi korak. Univerzum djeluje u tišini. Većina tvojih manifestacija formira se iza kulisa, u nevidljivom prostoru energije i vibracije. Ti možda ne vidiš promjenu odmah, ali svaka tvoja afirmacija, molitva i emocija već pomjera stvarnost. Zamisli ledeni brijeg. Vidljivi dio je samo mali vrh, a sve ispod površine je ogromno i snažno. Tako funkcioniše i manifestacija. Ono što vidiš kasni za onim što već postoji u nevidljivom. Treći korak, tvoje vibracije moraju sazreti. Ako tvoja želja dolazi iz straha, ona ne može da procvjeta. Ali kada tvoja vibracija sazri, kada postaneš miran, siguran i zahvalan, tvoja stvarnost se usklađuje s tim stanjem. Zato je strpljenje duhovni dokaz da si u skladu sa sobom. Ono pokazuje da znaš da nema greške, ni zakašnjenja, već da sve dolazi u trenutku kad si energetski spreman da to primiš. Četvrti korak. Tišina stvara jasnoću. U trenutku tišine rađa se jasnost. Kad prestaneš juriti za rezultatima, počinješ čuti svoj unutrašnji glas. Tada dolaze inspiracije, ideje, znakovi i odgovori. Tišina nije praznina. To je prostor u kojem univerzum šapuće. Zato nauči zastati. Ne moraš uvijek nešto raditi. Nekada je najveća akcija mirno čekanje s povjerenjem. Peti korak. Odustajanje od kontrole. Kontrola je iluzija uma koji se boji nepoznatog, ali sve dok pokušavaš da natjeraš univerzum da ti nešto donese, šalješ poruku da ne vjeruješ da si vođen. Povjerenje znači znam da će doći i ne moram znati kako. I upravo tada se dešavaju čuda. Kada prestaneš sumnjati, a počneš dopuštati. Šesti korak. Strpljenje nije čekanje, to je povjerenje. Čekanje ima energiju napetosti. Strpljenje ima energiju mira. Kada si strpljiv, ti ne stojiš. Ti vibriraš u skladu s onim što dolazi. To je najčistiji oblik manifestacije. Zato kad osjetiš da se ništa ne dešava, znaj, dešava se sve. Samo ne vidiš još fizički oblik. Sedmi korak. Uživaj u procesu. Cilj nije samo ostvariti želju. Cilj je postati osoba koja vjeruje. Kada uživaš u putu, svaki dan postaje dio tvoje manifestacije. Svaka mala stvar, svaki susret i svaki osjećaj zahvalnosti približava te onome što želiš. Uživaj u tišini između želje i ispunjenja. Tu se rađa tvoja nova stvarnost. Strpljenje je tvoj najveći dokaz vjere, jer tko može mirno čekati, taj zna da je njegovo već zapisano. I zato zapamti, manifestacije se ne rađaju u buci, već u tišini. Ako ti se svidio ovaj video, podrži kanal tako što ćeš se pretplatiti, kliknuti na zvonce i podijeliti ga s onima kojima bi mogao donijeti inspiraciju. Na kanalu Put do uspjeha te čeka još mnogo sadržaja o duhovnom rastu, zakonu privlačenja i unutrašnjem miru. Zapamti, promjena počinje iznutra.